morning. Alas 7 sa aga kag subong makadto ako sa may hello. Cyclist. Ay. Today makadto ako subong sa atagan ko and dito sanda sa may unahan do umanga part. Makadto ko dito tulad. And I pray nga tanimayo ang dalan. Kasi wala man namin man simpo subong. God answered my prayers. Prayers na tani mag-okay subong. And here it is the way. So here we go. Bakit? It's raining. Ay, sige na! Ako lang! Sige na! Sige na, ako lang! Paano ba? Oh my God.
taran, 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 tan. Takpan ko ang kanding, kay isulod ko sa akong plastic. Taran, 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 taran. Mimi, 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 Mimi. Di na gani, cancel. Today, God will bless all of you who watched my video. Sa tanan nga naghatag sa blessings. Sa tanan nga naghatag na nag-sponsor sa akon. Here it is. Thank you, Gid. May God bless you all. And don't forget to like and subscribe to my channel. Waray-waray mo pagod na. On my YouTube and on my FB page. Waray-waray mo pagod na. And on my TikTok account. Waray-waray mo pagod na. Yes, I'm pagod na. Kasta na akong lipstick surak pa. Nagkakak kasi gabi yung ulan. Nabasa ako. Yeah. Thank you so much. God bless.